Lihlelo sizigedlile noMindlo Lavo ngomvulo bekwengolosini ebusuku kwekwezi FM. Mfana mdala before singena ku spring cleaning akhe ngikhumbuze umlaleli bona umlaleli ula awusile ula ibalulekile Mindlo Lavo bona simkhumbuze bona mfana omdala through it all ngikho konke odlulekikho kizo zonke izimo odlulekizo kibo bonke ubuhlungu odlulekibo kiwo wonke ama-failures odlulekiwo kizo zonke inqabo odlulekizo ula kikho konke ekhe wadlula kikho la kiwo wonke ama-accomplishments owatholileko ebekade uwafisa ebekade uwathandazela ebekade uwafastela ebekade mfana omdala uba sebhandeni eligdisi ula ubalulekile ukuthi ula kufanele kungikhumbuze ebusukwini banamhlanje mlaleli bona usilalele ungemoderate usilalele ungaphakathi ejele usilalele usesibhedlela mhlambe usilalele unge-dining room ekhaya usilalele usembhedeni mfana omdala ihloko ihlole engubeni ula ngifanele ngikukhumbuze bona ula through it all udlule kubo-COVID waba ula wadlula kuma-accidents ula udlule ehletshweni ula waphelelwa msebenzi ula bakuretrenja ula waya nesibhedlela wa-admithwa namhlanje uphumile usekhaya ula ukuthi mfana omdala ukhaliwe ula Mindlo Lavo u-accomplish uthola ama-degrees mfana omdala ula the important thing umlaleli efanele simkhumbuze yona Mindlo Lavo ukuthi ula so what does that mean lokho Mindlo Lavo kutsho bona appreciate isibusiso sepilo nesibusiso sanamhlanje Mindlo Lavo angeze sathola ekufanele sikuthole ngaphandle kokuthi kokuthoma sithokozele isikhathi esibolekwe sona esenza bona mina nawe sibe la ula mlaleli lokho kukunikeza i-opportunity ukuthi ungakhona ukuthola okhunye ungakhona ukuthikha amanye ama-boxes ungakhona uku-accomplish okhunye ufuna uku-accomplisha ngoba ukhona ula baningi babafisa ukufika la kodwana wena kwakhethwa wena ingase kuhlakanipha nokwazi kwethu Mindlo Lavo kungamandla nomusa wakhe mina nawe sila through it all sila ula ulila kodwana ula uhluza kodwana ula Mindlo Lavo uyihlekisa mhlawumbe ungakafiki la kufanele ngathara ufika khona but what is important ukuthi ukuthi ula ulila lokho akutsho Mindlo Lavo ukuthi ula Mindlo Lavo mhlambe ngehliziyo ebuhlungu uhead lokho akusiyinto enkulu the important thing ukuthi ula because ukuba khona kwakho la ngikho kuzosihelebha ebusukwini banamhlanje kule spring cleaning esizanayo bengekhe seza ne-spring cleaning Mindlo Lavo empini ongekho la the key thing siza nalokho esikuzako siza nakho ngoku-appreciate isibusiso sokuthi mina nawe sila ingasi ngokuhlakanipha nokwazi kwethu kungamandla nomusa wakhe so-ke thokozela ukuthi mina nawe sila ngoba okubalulekile ukuzibuza ukuthi sele ngila ukusuka la ngiyaphi ngoba Mindlo Lavo the key thing ukuthi nawazibona kusibusiso bona mina nawe sikhonile ukuvuka ekuseni namhlanje and ebusukini namhlanje mfana omdala sikhona ukukhuluma ngikhona ukukhuluma nomlaleli endaweni ngokwahlukahlukana la khona lokho mfana omdala kusibusiso banenge sivuke nabekuseni kodwana namhlanje mfana omdala sisonke banenge Mindlo Lavo ebesikhuluma nabo izolo kodwana namhlanje asisonke banenge silayelisene nabo izolo Mindlo Lavo namhlanje asisonke thokozela bona mina nawe sila Mindlo Lavo angena ngaphansi kwesihloko mfana omdala ngesikhakhe ngiyakuvumela Dimen ngibawa ke sithengise nasibiyako sikhone ukungena phezulu kwaso ngokupheleleko okay ubukhosi bakwaFele umema isitshaba sonke indawo ngendawo abadala nabancane eminyakeni waqobe iminyaka wesikhumbuzo sakwahlanga Kamini kwamfana sibonifini panamaduki nonyaka nje ukidingwa ngesikhumbuzo senkosi eyaphothamayo uncengwane Mahlangu uFele kungomgqibelo
ngomgqibelo lo emtshade kwafene ethemba lethu. Umnyanya uthoma nge-10 ekseni ngegidi nenkulumo ezikhumbuzo ngamagugu wethu. Ndabezitha uVW Mahlangu ethule inkulumo yomnyaka. Mina ngingumvimbi William Mahlangu, ngibelethwa liqhegu ubaba nguNcengwane. Asihlanganeni kwafene ethemba lethu ngomgqibelo. Esigodini sakafene ethemba lethu. Nambala le kwekwezi FM kukhanya ba 18 minutes to 11 asikuthobe suku uhlenge imotivation yala kwekwezi FM namhlanje sikhambisana noDimeni wakwaSithole uthi Mindlolavu mfana mdala ke sikhulumise indaba ekulukazi indaba ye spring cleaning. Dimeni Thokoza Mindlolavu asingene ehlweni sethu. Angithokoze Mindlolavu ngilotshisa umlaleli emagumbini amane womhlaba mfana omdala singena ngaphathi kwesihloko ebusukwini banamhlanje sithoma ilanga lenyanga emarka mfana omdala ukuvulwa kwekota yokugcina yonyaka. October, November, December is the last quarter mfana omdala yonyaka. In other words sibamba last 3 months yonyaka unyaka siyawuvala. So ke kubalulekile mlaleli bona sithi silungiselela ukuvala unyaka nje sithome senze ispring cleaning yakho ipilo, senze ispring cleaning yakho ipilo. Ngiyazi sijayele bona emakhaya siyahlwengisa mfana omdala clean senze ispring cleaning ukulungiselela mhlambe abonobayeni mfana omdala. Namhlanje ebusukwini banamhlanje ngifuna ke sichache mfana omdala ke siqale bona nakwenziwa ispring cleaning Mindlolavu yini evane sikwenza. Kokuthoma Mindlolavu mfana omdala the same process Mindlolavu the first process esithoma ngayo nasenza ispring cleaning sithoma siyathanyela. Mindlolavu angekhe wakorobha ungakathanyeli, angekhe wahlwengisa mfana omdala ungakathanyeli. Uthoma ngokuthanyela yonke iprocess yokucleana, yonke iprocess yokuhlwengisa mfana omdala ithoma ngokuthanyela. Yini ukuthanyela nasikhuluma ngokuthanyela? Nasithatha siyifeka yakho impilo mfana omdala nasikhuluma ngokuthanyela sikhuluma ngani? Mindlolavu na ungathi uyachecha na uthanyela kokukhona okususako ukhona okuchiyako. Nasithanyelako Mindlolavu sisusa okungasikho okungakalungeli that environment bese sichiya okungikho okulungele that environment. That is the process yokuthanyela. Nasummarize ukuthanyela sichazela umuntu bona ukuthanyela kuyini. Nasithanyelako sisusa okungasikho bese sichiya okungikho. Ngamanye amagama sisusa okungakafaneli the environment esithanyelako sichiya okufanele i-environment esithanyelako. Kubalulekile ke mlaleli yakho ipilo sikukhumbuze ebusukwini banamhlanje bona kukhona ekufanele ukususe ke yakho ipilo kuze uzokuthoma iprocess ye-cleaning. Angeze wahlwengisa yakho ipilo kungakabi khona ekufanele ukususe. Yini ngikhuluma ngakho Mindlolavu? Kunabantu ekufanele ubasuse ke yakho ipilo kuze uzokwazi ucomplete iprocess ye-cleaning mfana omdala, ukwazi uku-attract ekufanele ukuthole uzimo efanele akunikele khona nabezimo bekheni ekufanele bakunikele khona. Bakhona abantu ekufanele ubasuse, bakhona abantu ekufanele ubachiye bahlale yakho impilo. Kuhle Mindlolavu kunemihlobo emine yabantu engifuna ukukuhlathululela yona ebusukwini banamhlanje mfana omdala abazokuhelebha umlaleli ku-process yokuthanyela, abazokuhelebha umlaleli ekukhetheni bona na uthanyelako ngibaphi ekufanele basuke, ngibaphi ekufanele ubachiye. Just like we do nasithanyelako mfana omdala, sithanyela amakhaya wethu, sithanyela amagumbi wethu, sithanyela amabala, khona esikuchiyako, khona esikususako. Mindlolavu imihlobo emine yabantu bakhona empilweni nomuntu. Number 1, kunabantu Mindlolavu abazokuthoma bakuthande bese ngemva kokuzwa ndatshana thize ngawe basuke bakuzonde babe nenkinga nawe.
leyo umhlobo yabantu ongakayenzi litho mindlo labo umhlobo yabantu umfana omdala wena oright kibo kodwana ngebanga lokuthi bezwendwanyana thize ngomakhelwane bezwendwanyana thize ngomngani bezwendwanyana thize ngomsebenzi mhlawumbe osebenza naye bezwa lento le abanafakazi balento bayizwako mfana omdala abakakuboni mfana omdala kulento batshelwa yona kodwana they are changing the attitude towards you ngebanga lalokho batshelwa khona bakholwa laba babatshela ukudlula ukubona wena uqobo lwakho ukuthi babone lento ekhulunywa kubona nangambala injalo nabo leyo mhlobo baphekisa abantu bayaphekisa abantu mindlo lapha abantu abayingozi ukudlula i-electricity mfana omdala le mhlobo yabantu mfana omdala echange i-attitude towards you ngebanga kwalokho ebakuzwileko bezwa umuntu mfana omdala athi udimeni wezendwanyana thize abasamfuna udimeni bakwatela udimeni sebazonda udimeni abakamboni mfana omdala abakatholi first hand information ngalokho kodwana bathoma bathatha ama-sides babantu bakhona emndenini mfana omdala babantu bakhona emphakathini mfana omdala babantu bakhona emsebenzini mfana omdala babantu bakhona emasondweni mfana omdala we need to be very careful nasenza i-spring cleaning nawuthanyela sikhuluma ngokuthanyela kuprocess yokuthanyela laba mhlobo yabantu ekufanele uyithanyele kokuthoma mindlo lapho abantu ebathatha ihlangothi ngalokho ebakuzwileko ingasi ngalokho ebakubonileko bathatha ihlangothi ngawe bangakezwa your side of the story bathatha ihlangothi mfana omdala labanye abantu mfana omdala bangakatholi evidence ngawe urareke mfana omdala umngane akho bozwana naye nitoka kamnandi nibonisana nihelebhana mfana omdala ulihelebho nakuye ezwendwanyana thize ngomunye umngane mfana omdala umuntu athoma akuchibela uthi uyalothisa akasakuqala mfana omdala izinto zingasakhamba ngendlela ebenijwayele ngayo no uzwendwanyana thize wathatha ihlangothi is dangerous this person imindlo lapho akasuke mthanyele awumdingi lo muntu mfana omdala last quarter of the year as you are building to fix your life as you are building to attract your blessings awumdingi umuntu othatha ihlangothi ngawe angakezwa ngawe athatha ihlangothi ngawe angakaboni ubufakazi lo mhlobo umuntu mindlo lapho mthanyela asuke endleleni mindlo la kwesibili mfana omdala ihlobo labantu besibili nasikhuluma ngokuthanyela mfana omdala babantu mindlo lapho abazokuthoma bangazwisisi bese kuhambeni kwesikhathi bathome bathambe mfana omdala bathome bakuthande lo mkhakha wesibili uhlukene kabili mindlo lapho ngiba umlalela ngizwisise ngifuna ayibambe kuhle sikhuluma ngomuntu ebekangakuzwisisi ekuthomeni bese athoma athambe athome mfana omdala akunikela umfutho malo ekuthomeni mfana omdala urareke umrolo besingazwisisani kuhle besingakhulumisani kuhle besingacoci ukuyaphi kodwa ekuhambeni kwesikhathi sezizwana laba-ke bahlukene kabili mindlo lavo kunalaba ebebangakuzwisisi mhlambe based on izinto bozenza before bathome bazinikela ithuba lokubaxozi nabe bakhona ukubona imsikinyeko yakho bakhona ukubona mfana omdala i-character yakho umuntu rathi nakakubona close range athi nye man umindlo lava akusi lo mhlobo womuntu ebengicabanga ukuthi ungiyo bengithi uyazitshela akazitsheli bengithi unomona akanamona bengithi umindlo lava akasirehe umuntu lo urehe ukubona e-close range imindlo lava uthoma uyathamba uyangizwisisa loyo muntu mindlo lava ungikara ngoba uthola i-first hand evidence ngawe kuwe uthola i-information yakho ngawe lo muntu mhlobo womuntu nawuthanyela-ke kufanele umshiye mindlo lava ngoba uzinikele ithuba nanoma ekade ningazwani ngaphambilini kodwana uzinikele ithuba lokukwazi ngangcono namhlanje sinabantu mindlo lava abatshadileko umuntu nawumbuza ubona nihlangene njani umuntu lo bekangibhora khulu ehleke nakangilotshisako bekathi nakathi kunjani ngibhoreke khulu ngithi mara ufunani lo namhlanje sebathanda nabana bentwana mindlo lapho sebajadile nokutshada wayi bebangazwisisani ngaphambilini banikezana ithuba lokwazana kangcono bathola i-understanding ngokuba e-close range
inganga kho kubalulekile umuntu onjalo ozinikela ithuba lokufunda lokukwazi mindlo lapha ukhumbule bona asibelethwa umuntu oyedwa endaweni eyodwa ngesikhathi esifanako so ke it's important to understand each other so umuntu ozinikela isikhathi soku-understanda mindlo lapha awumthanyeli kuyakho impilo mindlo lapha uyamchiya na uthanyelako kodwana laba abantu esikhuluma ngabo mindlo lapha ungizwa ngithi bahlukene kabili ibhetshi yokuthoma ngile ngikhuluma ngayo ukuthi awubathanyeli ngoba ukunikele uzinikele i-opportunity lokukwazi besibili uthola umuntu beningazwani ngaphambilini mindlo lapha ngemva kokuthi akubone bona impilo yakho ithugulukile akubone ukuthi bowuthaga mhlawumbe bengakufuni ngoba bowunganalitho bowunganabhadekelo ngaphambilini namhlanje sowuziberegela mindlo lapho mfana omdala sekungene i-SMS mfana omdala anytime etsho ukuthi iyaberegeka ngebhankini namhlanje sokhona ukuzana implastikana mfana omdala ukuthi ukhona ukulala kudliwe ekhaya namhlanje mindlo lapho sokhona ukuthengela abantwana mfana omdala impahlanyana ukuthi mfana omdala bambathe bafuthumale namhlanje sonobhadekelo umuntu athoma azisondeze eduze mindlo lapho akube ngathi soyakuzwisisa sokuthanda khulu loyo mhlobo womuntu mindlo lapho umuntu efanele umsuse eduze uyingozi khulu loyo ngoba ukuthanda ngoba kune benefit ekufanele ayithole kuwe ukuthanda ngoba ufuna ukutapa kuwe mindlo lapho lo muntu uyingozi mindlo lapho ngoba nakabanye uzokwenza njalo uzokuhlala kuyakho impilo for as long as kunentwanyana thize azoyibenefita kuwe the moment ipompi ithoma ingasaphuma amanzi mindlo lapho uyokusuka kuwadlulele kabanye ayokutapa bona uyakusebenzisa akusimumuntu orehe mumuntu umfana ophila ngengazi zabanye mumuntu oyingozi mindlo lapho umuntu okwatelana unganalitho the moment uba nelitho mfana omdala kube ngathi ukuthanda kakhulu sometimes it can even be family sinabantu abaningi abasifonelako mindlo lapho uthola umuntu athi dimen nanginganalitho ekhaya bangifuni dimen nanginganalitho ekhaya ngithi nangingenako bachiba mara ngangena nemplastic bajabula boke bangigijimele sorry mindlo lapho bebangitlinele nangekamereni bangithanda nangenelitho. That is not right, mindlo lapho mfana omdala. They should give you unconditional love. It cannot be based on material. It cannot be based ukuthi wena uphetheni. It cannot be based ukuthi wena uzanani. Umuntu ufanele akuthande nanyana ungasenalitho. Athande wena uqobo lwakho. Kunama business partners mfana omdala umuntu uthi mfana omdala nasela i-clientele base yakho mfana omdala yehlile abantu abasakufuna eduze. Bakhohle ukuthi i-clientele base mfana omdala is-seasonal and is-periodic. Angeke yahlala i-constant mindlo lapho. You gain other clients, you lose other clients. Such is life mfana omdala. You win some, you lose some. Kunabantu abakuma-relationship mindlo lapho mfana omdala bathandana nabantu. Umuntu ukuthanda nasele kuseduze ne-payday. Nasele mfana omdala uzokhola uphelela ukudla okumnandi mfana omdala yonke into iba mnandi mfana omdala and then ukuthi nakuqeda ukudlula i-payday mfana omdala izinto kuba makhaza ngendlela kuyakwatelana mfana omdala akubi right. Kunabengani umngane ukuthanda for as long as wena umhelebha uzanantwanyana thize mhlazana wena udinga ihelebho lakhe lo muntu akasakufuna eduze ngoba akasabhenefiti kuwe mfana omdala. It's not nice when yena kufanele deposit kuwe kumnandi yena naka withdrawako. So you need to be very careful umlaleli na uthanyelako lo muntu mfana omdala mhlobo umuntu ekufanele umthanyele. You cannot be a bank mindlo lapho ehlala i-withdraw without depositing. Ipilo is about mfana omdala balancing the act. If you know what you will withdraw, you must start depositing. If uyazi ukuthi mfana omdala yenza lokho ofisa bona bakwenze kuwe kwenzekibo ndangi. Na ufuna ukuthandwa thanda ndangi. Na ufuna ukuhelejwa helebha ndangi. Na ufuna ukusekelwa sekela ndangi. Such is life mindlo lapho. You cannot what you don't give. Ipilo mfana omdala is about giving and getting. You can't want to get if you are not willing to give. You start by giving and then you will get after. Ayikho ibhanka ongathe withdraw ungakadeposit mindlo lapho. Yonke ibhanka mfana omdala uthoma ngokudeposita ngemva kokudeposita ukhona uzokufuna ukuwithdrawa.
so ke umhlobo womuntu ofuna yena mfana omdala ukuwithdrawa kuwe angazange adeposite kuwe uthola umuntu nasele ubereka mindlolavu afune bona ngathara umenzela ntwanyana thize nakathi usesikolweni ufunda mfana omdala neranda lakhe awulazi nelilodwa nakathi usesikolweni ufunda mfana omdala azange khobone nomgodla namazambane awuthumelako mfana omdala ukuthi nomani uza ku-eda lapho uza kukelakela lapho that is depositing mindlolavu. That is depositing. Nasikhuluma nge-deposit asikhulumi ngemali phela sikhuluma nangesekelo mindlolavu amagama wakhuluma-ke emntwini uthi ubona umntwana nakasesikolweni mindlolavu umtshele ukuthi no ufunde lapho ufocus amagama njalo ulithemba lethu thebele kuwo ukuthi i-qualification le kufanele ubuye nayo hayi amagama ukuthi ubereke njani uphasile na umbuza njani umuntu ukuthi uphasile ungacontribute naku-school fees awucontribute naku-grocery kodwa umbuza bona ubereke njani. You are not even worried to check during the process of the semester of the year ukuthi uperforme njani. Umuntu uthole mfana omdala ibhizinisi laseliphuphuma i-right mfana omdala yenza ama-profit bakubuza bona thina usifaka nini thina umuntu uzibanibani uzamhelebha nini wena nakade ukurakura mfana omdala akekho noyedwa ebekakubuza bona singahelebha ngani and ihelebha kusiyimali kuphela mindlolavu nangamagama nangezenzo mfana omdala nangezandla uyakhona ukuhelebha. So imhlobo womuntu mindlolavu ofuna ukuwithdrawa kuwe angakadeposit kuwe nawe uthanyelako wenza i-spring cleaning mthanyele nge-speed nangamandla mfana omdala okuwela kude ngoba uyingozi umuntu onjalo esibusisweni sakho. Angeze wapheka ipoto evuthwako nawusese nabantu abasempilweni nakho for the only reason of benefiting without depositing. You can never have multiple resources by being surrounded by people abamainosako banga-80. You need a balance in your life, mindlolavu. Fanele kube nabantu mfana omdala abadepositako bese bazokhona ukuthi bamayinase. Such is life. Now thanyelako bathanyele labo. Mindlolavu umkhakha nesithathu abantu ekufanele ubathanyele mfana omdala sikhuluma nge-spring cleaning sikhuluma ngokuthanyela sikakangeni ekorobheni sikhuluma ngokuthanyela nawuklinako mfana omdala sithi kunemhlobo yabantu ekufanele uyithanyele nawuthanyelako before uzokorobha yakho impilo angeze wakorobha kusese nabantu abadlalako kuyakho impilo nabentwana mfana omdala nawuklinako nawuthanyelako uyabasusa i-environmentini othanyela kiyo uyabaxotsha why ngoba awufuni bafeyilise la usathanyela khona otherwise uzobe uhubhele emva njengekuku mfana omdala you need ukuthi ubasuse lapho ukwazi ukuthanyela kuhle mindlolavu umkhakha wesithathu abantu kufanele uwatsheje mfana omdala babantu abakuzonda nanyana ungenza okuhle kangangani khumbula emkhakheni wokuthoma sithe kunabantu mfana mindlolavu abazokuthoma bakuthande bese ekuhambeni kwesikhathi bathome mfana omdala babathambe bathome mfana omdala bathoma bakuthande bathome mfana omdala ngemva kokuzwa ntwanyana thize ngawo bakuzonde labo bantu sithe uyabathanyela. Kwesibili sathi kunabantu mfana omdala bazokuthoma bangakuzwisisi kodwana bathome ekuhambeni kwesikhathi bakuthande laba sabahlukanisa kabili sathi umkhakheni wokuthoma babantu mindlolavu abazifundisa ngawe mfana omdala beseduze bakufunde bakuthole ukuthi umuntu lo urehe bathome bathambe phela bona uthanyela kuyabalisa ngoba they came to you about you mfana omdala they learned about you from you azange bezwe ngabanye abantu. Sathi umkhakheni wesibili babantu mfana omdala beza kuwe ngoba sowumumutho nenithelo beza kuwe ngoba kune-benefit ebayifuna kuwe mfana omdala beza kuwe ngoba bazokutapa labo bathanyela ngokurhaba mindlolavu awuqali nemva uyabasusa kuwe. Kwesithathu mindlolavu kunabantu nanyana ungenzani mindlolavu mfana omdala angeze bakuthanda bayokuzonda nanyana uthandaza mfana omdala ukhipha idimoni emini ngo-12 bayokuzonda mindlolavu nanyana ungangena kibo mfana omdala uthi na ungenako uthole ifriji empty igcwalise mindlolavu angeze bakuthanda. Umthola amodza mindlolavu mfana omdala amodza umbambe ngesandla umkhiphe edakeni umbeke lapha ageze angeze kuthanda kuni mindlolavu athi njalo
angeza avuka kuthandile mindlo lapho ungamthola mfana omdala esikolweni bamqosha ku-accommodation mfana omdala ukuhambe uyobhadela accommodation for 2 months bombhadelele isemester yonke athi nakuphela isemester nakangena kusemester number 2 nakaqeda ukuthola inesifas or athola mfana omdala ibhazari athome mfana omdala akangazokuzwa ngaloya ungamenzela yonke into mindlo lapho umhelebhe ngendlela ongakhona ngayo angeze avuka akuthandile ukuzonda ngokwemvelo ukuzonda ngokwemvelo mfana omdala amagazini akakhambelani natural lo muntu mindlo lapho ungamthola bethwa babantu umrabhelele mfana omdala bamlise ukhambe naye ekhaya bomshiye egedini the moment umshiye egedini usuka yena ngena ngekhaya athi njalo umhelebhile mindlo lapho wenze konke wajamisa yonke into kodwa abangeza avuka kuthandile balemuke laba abantu umlaleli uthole umuntu uyamhelebha time and again mindlo lapho uyamhelebha time and again mindlo lapho wenza yonke kokusemandleni bona lo muntu impilo yakhe iphumelele nanginama-post mfana omdala uyamthumela nanginama-business mfana omdala nginama-funding uyam-screenshotela uyamthumela nangelanga lomhlola ngeze wamboneza kuwathi ngiyathokoza yaza ama-efforts owenzako la ukungicabanga nanginama-opportunities ngiyathokoza udanki wakhe angeke wamthola nangelanga lomhlolo mindlo lapho ozokuthola ngayo kunyefula labo bantu mindlo lapho bakhona abantu abanjalo emndenini bakhona abantu abanjalo mfana omdala emphakathini bakhona abantu abanjalo emsebenzini bakhona abantu abanjalo mfana omdala emasondweni bakhona abantu abanjalo mfana omdala in our immediate environment umuntu onjalo uyamthanyela uyamsusa eduze mindlo lapho asiphileli mfana omdala ukuzophilela abanye abantu why here for a specific purpose you don't want anything that will be a distraction to your purpose ngoba sele uphila ungenzi ipurpose yakho mfana omdala you are not living mfana omdala a purposeful life so ke you want to make sure ukuthi ukhamba nabantu ekufanele ukhambe nabo mindlo lapho into ezoba idile ekulu kuyakho impilo kulokho ukhamba nabantu engakafanele ukhambe nabo ngoba kuyokudileya ekufanele ukuthola ngeze wakuthola ekufanele uthole usakhamba nabantu ekufanele ungakhambi nabo so umhlobo womuntu mfana omdala ongana-appreciation angeze wamuza athi ngiyathokoza angeze wamuza athi I'm sorry nakeze iphutha angeze wamuza mfana omdala kube nguye othatha ifoni akufonelaka akucheke bona unjani wena ngaso sonke isikhathi ngochekako wena ngaso sonke isikhathi ngohelebhako wena ngaso sonke isikhathi ngobuzako bona angeze bakubuza angeze mfana omdala ke bakuhlole angeze mfana omdala ke bakucheke angeze mfana omdala ke bahelebhe mfana omdala you don't need such people umlaleli angeze wahlala umuntu ohlala uhelebha abantu abanga-appreciativo those are the type of people abangakufuniki eduze so ke bathanyele nawenza i-spring cleaning basuke kuweduze mindlo lapho umkhakha wokugcina mfana omdala nasesivala indaba yokuthanyela songena ekorobheni mfana omdala kunabantu mindlo lapho abazokuthanda naturally bakuthande unelitho bakuthande unganalito bakuthande wenza kuhle bakuthande mfana omdala ungasenzi kuhle bakuthande mindlo lapho mfana omdala kubheda bakuthande mfana omdala ulele esibhedlela bakuthande mindlo lapho into zakho zikhamba kuhle bakuthande konke mfana omdala naturally futhi into yakhona mfana omdala sebe yi-connection mfana omdala esinkako engakatelele lwakho labo mhlobo yabantu efanele uyichiye yakho impilo bazi imbewu ke yakho impilo kwesinye isikhathi umuntu akuthanda angakwazi mindlo lapho ngithoma nokuhlangana mfana omdala umuntu akuthande mfana omdala ningazange mfana omdala can spend isikhathi esiningi nabo umuntu ohlangana naye kokuthoma mfana omdala ingaba umuntu ohlangana naye emsebenzini uhlangana naye ekeregeni mfana omdala uhlangana naye mfana omdala ku-event uhlangana naye kenye nenye indawo la uhlangana khona naye mfana omdala seniconnecte akuthande unconditionally those are the type of people ekufanele bakhiphe kuyakho impilo mindlo lapho okubalulekileko nasikhuluma ngalaba abantu abazokuthanda ngeqiniso mindlo lapho these are the types of people mindlo lapho abazokhona ukukunikela i-constructive criticism abantu abazokhona ukukhuza nawenza okungasikho asingaconfuse-ke i-criticism mindlo lapho umuntu athi naka-criticizako uthi mhlobo leya udimeni akhulume ngako ukuthi abangithandi mindlo lapho umuntu okuthandako
umuntu okutshela iqiniso elibuhlungu kunokuthi akutshela amanga amnandi. Uyakusiza. Ayikho into ebuhlungu njengokutshelwa mfana omdala amanga amnandi akubhambadako, mfana omdala ujabule kube mnandi. Ekubeni mfana omdala you are contributing to killing your dream. Kunokuthi akutshele iqiniso elibuhlungu likhethe ulile nanga uthi ulila. Kodwa na uthi ulila nje kube uyahelebheka Mindlo Love. Ngangcono ngibe nomuntu Mindlo Love ozongitshela iqiniso nangibhedako. Umuntu ozongitshela mfana omdala nanoma ngaba buhlungu kangangani. Kodwa nangazi bona lo muntu ungitshela into okungiyo, into ephuma emlonyeni wakhe akusiyinto engapha kwesandla, into eliqiniso. Ngoba esikhathini esiningi siba babantu esizonda abantu abasitshela iqiniso, sithande abantu abasitshela amanga. We love people that are contributing to killing our dreams. Kunokuthi sithanda abantu ebasihelebha ukuthelelela amabhudango wethu. Umuntu okuthanda ngokweqiniso Mindlo Love, umuntu othi nasele urabhalele phasi mfana omdala, uthi mfana omdala athi nasakhuza kuba nekanakulise Mindlo Love. Athi yenza lokho ufuna ukukwenza, it's fine. Akulise akunikeze tough love, lento thibiza nge-tough love. Sometimes mfana omdala umuntu omthanda kumnikeza i-tough love Mindlo Love. Uthi aziline zitsheni, engase ngoba umzondile, engase ngoba umfuni, but you are saying ngoba angithi ngiyakukhuza ulaleli. Yenza lokho kwenzako kusasa nazi imdonorako Mindlo Love nakabuyako mfana omdala umhlalisa phasi ukuthi ngathini kuwe. Lamagama athi ngathini kuwabuhlungu khulu Mindlo Love. Abuhlungu khulu kodwa amagama ahelebhako emntwini okuthanda unconditional. Athi ngakukhuza ifana nomntwana omncane namtshela ukuthi uzokutsha la abanekana nandafuna ukubamba ngasikhathi uyamlisa mfana omdala khe kabambe ezumtshiso. Athi ngemva kozumtshiso umguge mfana omdala umdunduzela athule ufundele futhi nakusasa bona imbawula iyachisa, ihitha iyachisa, ayibanjwa ngesandla. Sometimes we learn from the experiences mfana omdala. Sometimes we need ukuthi siliswe sibe nama-personal experiences of those things Mindlo Love. Abantu abanjalo umuntu othi nanoma kusasa mfana omdala sowubethekile ulele esibhedlela eze kuwe mfana omdala azokubhambatha athi uphole ngikufisela konke okuhle kodwana ubethwe lento kade ngikukhuza ngayo izolo. Bomakholwa ngokubona boThomas Mindlo Love, bomakholwa ngokubona mfana omdala. Uzwa ngesikhumba uzwa ngethamba ukuphuka Mindlo Love. Ngiyazwala Dimene ngiba ukungena emlonyeni kancane ngifuna siyokuthengisana sibuyako sizame nokumema umlaleli kokwezi FM ngoba pheze sele nemzuzu emachumi amabili sizoyifaka naleyo korobha le ngiyafisa ukuyizwa kamnandi ikhulu ukwamambala. Lihlelo sizigedlile noMindlo Love ngomvulo bekwengolosini ebusuku kwekwezi FM. Nambala le kokwezi FM kukhanya pa 11:10 la kuthiwa ke imkhiqizo Gumbu seyiyatholakala ngentengo esespecialini kizo zonke intolo zakwa Boxer enarheni yonke. Ukhosi bakwafele umema isitshaba sonke indawo ngendawo abadala nabancane eminyanyeni waqobe iminyaka wesikhumbuzo sakwahlanga. Kamini kwamfana sibonifuni panamaduki nonyaka nje dingwa ngesikhumbuzo seposi eyakhotamako uncengwane Mahlangu ufela. Kungomgqibelo lo emtshade kwafene eThembalethu. Umnyanya uthomange ethumi ekuseni ngegi. Nenkulumo ezikhumbuzo ngamagugu wethu. Ndabezitha uVW Mahlangu ethule inkulumo yomnyaka. Mina ngingumvimbi William Mahlangu, ngibelethwa liqhegu ubaba nguNcengwane. Asihlanganeni kwafene eThembalethu ngomgqibelo. Esigodini sakafene eThembalethu. Check it out. Sivukile breakfast show, traffic jam, isiminyaminya endleleni. Sithinda enkundleni zokuthindana ku ikwekwezi FM. Nambala le kokwezi FM kukhanya pa ibali 12 ngemva kwesimbi ye-14 hlelweni sizigedlile imotivation yanamhlanje
sikuthobe sikuhlenge sikhamba sana noDimman wakwaSithole sikhuluma ngendaba ye-spring cleaning. Umzwile uyibekile indaba nawe ngibawubona kungene kuphosela la ufuna ukuphosela khona ku-079 413 2172 emtatweni ku-086 000 3278 086 000 3278. Nowenze kunjalo sizokuthatha sikuhlanganise nomoya kube mnandi ikhulu ukwamambala. Ngiyakuzwa Dimman uyayibeka indaba imhlobo yabantu esiphila nabo abanye bane natural hatred, ungakamenzi litho umuntu kodwa unalento uthi nakaqala ingazi zakhe zidlabhaze njalo Mindlolavu. Mihlobo mfana omdala kufanele uyi-unpack esumuntu. Ngiyacabanga ukuthi Dimman nakakhuluma ngalindlela abengani bakho namtjana abantu abakusondelene nabo uyakhona ukuba-categorize ukuthi no man uzibani icategory number 1 uDimman akhulume ngayo, uzibani icategory number 2. Sihelebha wena mlaleli sifuna ukuthi wenze i-spring cleaning na izinto okufanele uzenze na uthanyelako. Mindlolavu, ngemva kokuthanyela yesibili lengizoyi-summarize ngebanga lesikhathi mfana omdala. Na ucleanako ngemva kokuthanyela uyakorobha. Mindlolavu, na ukorobhako you are improving the physical condition kuleyo environment. Ukorobha mfana omdala kusho ukuthi you are improving mfana omdala la ucleana khona. What is improvement? Improvement i-development mfana omdala. Mindlolavu, angeze wafunda iskill esitsha usakhamba nabantu abadala, angeze wafunda iskill esitsha usakhamba nabantu abacabanga ngendlela yayizolo. Nangikhuluma ngabantu abadala ngisho abantu abakhulu, ngisho abantu abacabanga ngendlela efanako over and over again, abantu abenza izinto ezifana nezayizolo. Angeze wenza izinto ezitsha namhlanje mfana omdala usacabanga njengomuntu ocabangela izolo. Na ufuna ukwenza into etsha, na ufuna ukufunda into etsha yenziwa zizinto ezitsha mfana omdala, ayikho into etsha yenziwa izinto ezidala. Mindlolavu, na ufuna ukwenza into etsha, mhlawumbe ufuna ukuthoma ikhosi etsha namtjana ufuna ukuvula irhwebo elitsha, you need to be surrounded by people abacabanga ngendlela etsha. You need to be surrounded by people mfana omdala abane-target efanako neyakho. Angeze wakhindlu etsha ngentina zakade. Le ndlu leyo mfana omdala, into etsha yenziwa zizinto ezitsha mfana omdala, into edala yenziwa zizinto ezidala mfana omdala. So it's important ukuthi ngemva kokuthanyela i-environment yakho uthome ukorobhe, uthome uzibuze bona nginga-improve njani iskill enginaso sokuthunga. Fanele ngesikolweni namtjana mhlambe ngemntwini othungako abe yi-mentor yami mfana omdala, ngifunde kuye. Le talent lakho lokudlala ibholo sele usefile laba abantu efanele ubathanyele, uyathoma uyazibuza bona na ukorobhako Mindlolavu ungenza ngani bona u-improve iskill sakho sokudlala ibholo. Mhlawumbe kufanele ube ne-agent mfana omdala ezokunandi kutshela ngama-trials mfana omdala ukuthi akuphi nakuphi unandi upractice. Mindlolavu, na umuntu otlolako uyazibuza bona nje usakhambi nabantu mfana omdala ebakhamba nawo right, bahlala bacoca ngabantu, na uhleli nabo mfana omdala i-agenda egijimako lapho sekuxoxwa ngabantu. Akekho umuntu osinakacocako mfana omdala athi ngathana singavula irhwebo, ngathana singathoma kuphi kune-business expo. Futhi ama-conversations abakhona lapho akasi-constructive. Angeze wakorobha ube ne-development yakho ipilo usakhamba nabantu abaqala ama-agenda abanye abantu abangaqala ama-agenda wenu. You need to be surrounded with like-minded people, abantu abazokurhelebha bona kuze we-improve as a person eskillini onaso kufanele wenzeni. Mindlolavu, nicomplementane, ningakhompiti, nicomplementane. Mindlolavu, nangimumuntu mfana omdala oyi-content maker, ke ngithi ngisikhulumi kuhle bona ngizibandakanye nabantu mfana omdala abazongikomplimenta. Ngingazibandakanya nomuntu mfana omdala okhona uku-editha, ngazibandakanya ngomuntu okhona ukudesigner, ngingazibandakanya ngomuntu okhona ukutlola. Siyacomplementana. Le nto bayixolako mna ngiyayikhuluma, omunye uyayi-videographer njalo we are complementing each other. Ikinga yethu sikhamba nabantu abakhompyutha nathi silently. Umuntu nikhamba nonke kodwana ukhompyutha nawe, awazi wena ubona isikhathi nasikhamba konke amahlelo beniwacoca yena uyawenza, uwenzanga akasakutsheli nanoma selawenza mfana omdala. Na ukorobhako you need to go with the people abazokucomplimenta, abazokurhelebha ukuthelelela. Uyabalola
bayakulola uyabathelelela bayakuthelelela. Such is life. Ungakhambi nabantu mfana omdala ekosa ukuthi balwa nawe wena wazi. Ulwa nomuntu mfana omdala kodwa ukhamba naye eduze. Nikhamba nonke kodwa you are not going to the same direction mfana omdala. Nisesikepeni esisodwa kodwa aniswing towards the same direction mfana omdala. You need to go with the people abakhamba nawe endaweni eyodwa. Nje la angasayihlahlathisa mfana omdala ngikhambe nawo ngebanga lesikhathi kuhle bona nawuqeda ukorobha uhlwengise kube kuhle. Nasiqeda ukorobha nje la intafule besishiftile siyazibuyisela. Izinto zibuyela kubanikazi mfana omdala. Konke sikususileko siyakubuyisela. You need to go back to your default setting. Ikhona into mlalelo khona ukuyenza uyenze ngcono uyenze lula abanye abantu abayihlagelako ukuyenza leyo nto leyo lekhono lakho. Abanye mhlambe ukukhuluma uthola umuntu kulula kuye ukuthi akhulume nanoma phambi kwabantu abaningi akanakinga akanavalo kulula ukuthi akhulume. Isiphiwo sakhe ukuthi ukukhuluma. Omunye umuntu ukupheka ungamphosela amazambana mfana omdala nentamati okunento eziningi uyokukhipha into nakathoma uyapheka. Omunye umuntu mfana omdala ukuguda ababehloko. Umuntu nanoma ungavela neAfrica ngangani wamnikeza umtshini nengikama mfana omdala ukhipha istyle esihle. That is your talent. Mlaleli mfuna ukuthi kuwe uphiwe lelo khono not by coincidence. Uphiwe lelo khono mfana omdala ngereason. God knew ukuthi udinga wena ukuthi uligrow udinga wena ukuthi ulihloniphe udinga wena bona uzi-improve. Sele uhlwengisa mfana omdala sele uhlalisa izinto kuhle. You need to ensure ukuthi lelo khono onalo uyalimonetize. You need to monetize your gift. You need to monetize your talent. You need to ensure that you monetize lelo khono uzimanginikele lona. Akakakunikeli lona for usimahla. Uthi siyakudla amakhono wethu. So ke ungavumi bona ube umuntu onekhono ekhono lakho liphelela phasi. Nawe usesenezandla usesenenyako usesenengqondo kuningi ongakwenza particularly nawe unengqondo ngoba i-engine yomuntu yingqondo. Uphiwe lelo khono ukuthi usebenzise umkhumbulo wakho to monetize that. Naw ukhona ukuguda monetize that. Naw ukhona ukukhuluma monetize that. Naw ukhona ukuthunga monetize that. Naw ukhona ukhatsha monetize that. Yonke into okhona ukuyenza lula abanye abantu abayihlagelako. That is your gift. Zibuze bona yini mina engikhonako iningi labantu elikhagelako. That is your gift. Abanye abantu kwakha nakakhako mfana omdala akadingi nevater pass mfana omdala. Wakha indlu ibe straight angakamedi nokumeda mfana omdala likhono. So ngifuna ukuthi kuye kusuka imba namhlanje emlaleli. Go back to your default settings. Uzibuze ukuthi ngikuphi engikhono ukukwenza ngikwenze lula abanye abantu abakhagelako ngoba lokho kuthi ukuthi ngingakumonetize ngikwenze lula bengikwenze msinya kuzokwazi ukuthi ngingifakele umnotho. Mina la ngivela ngoku Kuyazwakala iba machumi amabili mzuzu ngemva kwesimbi ye-11. Akhe sibuyele kumlaleli Kokwezi FM ku 0794132172 ke simuzwe bona yena ubeka uthini singamvaleli ngaphandle nakancane ke sizwe sithome la akwanda Mindlo Love ngubongani wakwaDludlu ngeVezibuhle. Idimeno yayibeka spring cleaning kusho ukuthi yabona indlu nakufanele ukuthi ibethe umoya kumele ususe konke ongadingeki kuze kuzokuba nespace kuze kubethe umoya. So now ufuna like a breakthrough in life kufuze ususe konke ongabenefiti kikho ngoba kunabanye abantu empilweni bafana namatsetse Mindlo Love. Lokha nawubona ngathi sonezindonyana bayafika bazokumunya nawunganalitha bekho. Mindlo Love spring cleaning unyaka siuthoma nabantu abarehe abangasirehe siyabathanyela. Bongani wakwaDludlu ngeVezibuhle sithokoze. Siyathokoza Dludlukileyo ndawo ke sizomunye umlaleli. Mindlo Love. Kunjani? Sithokoze. Mindlo Love man. Ubaba lo yakhuluma lapho ngiyamuzwa uyasifundisa sifundile. Isibonele esiye ngakazela sona Mindlo Love. Abantu ababeregisa nako abafuna ukuthanyela. Umuntu athi ngoba unenyawo ezilula khongibeke ndawo nathize.
ngizakuthelela amafutha ikomde lapho ukuthelela amafutha yokutsha phele koma ngathi uzakufaka itayere eli-1 sikhambe siye lapho or wena umtshele ukuthi hayi mnganami amafutha areg maningi khulu amafutha sizokuhamba sibuye ize netayere eli-1 sikhambe uzokubona ngeke avume njalo ngombana even though iprice yamafutha neprice yetayere eli-1 ilingana uzokwala uzokuthi no mnganami uyangidlelezela ingoba itayere ngeke lipheleke 1 day ngeze lipheleke 1 day lizokuphela after isikhathi so amafutha okuphela 1 day sidile kubenefit yena yedwa thokoza ngendlela for kwami kuyazwakala ke leyo ndawo ke sizwe godu omunye umlaleli Ngiyabingelela msakazi igama usenzo wabuthelisa Nyambosi msakazi ngicela nje mina ukubuza mangabe uhlangabezana nesimo lapho uyingane uzama konke ukuthi wenze okuhle kodwa umzali angabongi kodwa umzali sola sebenzisa amagama ahlabayo asebenzisa amagama okucindezela asebenzisa amagama okucalekisa isimo esinjengaleso wenza kanjani uyaphuma kuye lo mzali noma kanjani ngicela ukubuza nje umzali nje ongabongi ongamukeli usebenzisa amagama alimazayo inganeni yakhe amagama acalekisayo amagama ahlukanisayo senzo kanjani isimo esinjalo Dimena ke sidlulise kancane nangombelethi uyazama kumthabisa kodwa na kuba kwangathi uyamgoloda kunabanye ababelethi sinabantwana Dimena sibelethile kodwa nasijika kube kwangathi sibenzele ifavor abantwana ukubaletha ephasini kanibona zange bazibawele umntwana nanomazama kangangani ukukuthabisa soloko awuthokozi wena uzibona soloko umowner awamkeli ukuthi sekamkhulu sekanendingo zakhe sekanomndeni wakhe lokho kuncane sidlula njalo lapho Dimena Mindlola igitsanyana Mindlola angithome ngokuthi siyathokoza indodekethu ngokusivulela isifuba abeke lokho etafuleni mfana umntala sifuna ukumhelebha ngokuthi kuye it's not a mistake ngokuba khona kwakhe ephasini it's not a mistake ukuthi abe umntwana wakiloyo mndeni khumbula umndeni asukhethi Mindlola sithola sesiphaphama uzokuthi ungakwasithole ungakabantu bani it's not a coincidental ukuthi ubelethele lapho Mindlola asikuveze nokuthi lokho ebakwenza kuwe it's not within your control it's out of your control what is within your control ukuthi wena ureact kanjani number 1 Mindlola wenza wena okright ekufanele ukwenze ekhaya la ukuthi mhlawumbe bahelebha mfana umntala ngepuphu uyakwenza lokho amandla nakavuma ona ukuthi bahelebha ngabanyana thize uyakwenza lokho Mindlola okuningi Mindlola to avoid that situation depending ukuthi mhlawumbe indodekethe esifonela kule umkhulu kangangani uyakhona ukuzidistance kancane ubuyele emva ukavoid amagama njengalawo Mindlola kodwa na awukhambi ekhaya awuphumi ekhaya nangithi awuphumi ngisho ukuthi awubalahleli izandla ukuthi angeke ngisabahelebha ngebanga lamagama bawakhuluma ukukhumbula Mindlola esikwenze ekhaya asikwenzeli ibona sikwenzela ongaphezulu ngoba kungcono Mindlola ukuthi ngihlukumezeke ekhaya kunokuthi ngithandwe ngaphandle Mindlola uzimo uyambusisa umuntu ohlukumezeka endaweni right kunomuntu othandwa endaweni wrong nangitsho njalo I'm not mfana omdala ngibethela izandla abazali bahlukumeza abantwana ngizama ukuthi emntwaneni yenza lokho kusemandleni akho khona ukukwenza njengomntwana ohelebha ekhaya kodwa to avoid ukulimala nokuhlukumezeka zama ukubuyela emva kancane in terms of your physical presence mfana omdala so uvele ngokubavakatshela mfana omdala uzame mfana omdala ukuthi at least uzidistance kancane uwenze ukusemandleni mfana omdala and ibe clear mfana omdala ukuthi kungabi under pressure ngoba kunabantu abangena enkolodweni uthola umuntu saka namaloni angapheli kumfana omdala solo uhelebha ekhaya akasakhona nokuqala indwe zakhe akasakhona nokuthoma umndeni wakhe ngoba umzali umhlele entanyeni mfana omdala seyibanga ukubereka kwakhe kusikolo zekhaya for as long as abereke kufanele ahelebhe ekhaya that is wrong it cannot be condoned Mindlola mfana omdala wonke umuntu nakasebenzako usebenzela ukuthi mfana omdala kusasa naye nomzakhe akhona ukwakhela abantwana bakhe enza umnotho wakhe wangakwakhe isikhathi sisavuma amandla asavuma so ke you do all you can up to a level acceptable amandla akho la afika khona
ungenzi ongaphezulu kwamandla yenza okhona ukukwenza ukubhalako kuyabhala mindlo lapho mfana omdala is not your fault ukubhalako kuyabhala wena wenza lokho okhona ukukwenza uyakubusiswa ngalokho kungcono ukufaka mfana omdala i5 cent evela ehlizweni kunokuthi ufake i10 rand mfana omdala ekhamba neenga ngoba uzimo uyakubusisa i5 cent evela ehlizweni kune10 rand evela ngeenga uyazwakala Dimen ke sizomlaleli la manje nathola ukuthi mlingani nakho akakusupporti uzama ibhizinisi akayisupporti uyafunda akakusupporti uyagraduate akakusupporti like enye nenye into ayikho ayithabelako yini hatred into leyo udlula njani kuyimuntu losohlala naye angazi Dimen kumhladlule lapho siza kubuya kiyo kwekwezi intombe no Dimen kwande ba in all odds ngila konke engadlula kiko okwanje ngila ngathoma ukuthanyela mina amanye amalungu omndeni ngabuye ngathanyela nabangani laba fanele ngabe ngabathanyela kube zange ngikwenze lokho ngaba ngikho la anginambuzo anginambono mhlanje ngiyathokoza mindlo lapha usilethela imotivation enamandla kangaka uzimi inkosi kanya ba wehedwa section I kangaka siyathokoza babhom siyathokoza sithokoze mindlo lapha no McD yazi uMcD into ayichoko le into eyiqiniso umzwa kuzomuza ongekamuzwa ngegamuzweni ngoba vele into ayichoko le into ekona abantu bakhona abantu thola ukuthi umuntu uza kuwe ngoba afuna ukubenefita vele bese umoshakalelwe yathi nakangekho la athoma ukukhulume ngenye indlela athi usidlayela wenzeni kanti ngibo abakumotshisiwe laba abafuna ukukorojwa bamsinya ngikuzwe kuhle moye mina anonymous phanga kwaNdebele siyathokoza Anonza lotha mindlo lami no Dimen ngapho ya ngiyathokoza ngithokoza yazi ngiyakuthokoza kuzala izandla zombili mindlo lami ngokusilethela uDimen yazi uDimen uyasakha usakha yazi uzwe ukuthi yazi ni wakhekile ngiyamthokoza uDimen awa ngikhambe endleleni nakhe mina umuntu ongakufuni uyambona ngcono umthanyele umthidele umuntu unawuthanda umuntu ungayi ngehloso yokuthi unani akanani nithande ngethando leli alibawileko not ithando lemali ngoba ithando lemali awa lona ngeze belalasta nakanye zanke lalasta nakade awa ngimzwe moya ngimzwile hayi ubekile kuzwakele ngiyamthokoza uyangakha mina ngakhekile goDimen ngiyathokoza mindlo love no Dimen nanguLizet Mashene ngeSun City ngithokoza thokozile Elizet Mashiyana ke sibone la ngiyanibingelela kwekwezini mindlo love no DM hayi ngidlile yazi konke lokho akukhulumayo isithekeli sakho kukhona kuyenzeka mina mindlo lavane ngithi mina yazi umuntu ngiyamthanda umuntu ongikhombayo ukuthi akangithandi ngizokwazi ukuthi noma ngisondela kuye ngibe negap angithandi umuntu ongangithandi mara enze ngathi uyangithanda siphila nabanye abantu bathi sivela nabanye sikhule nabanye sife nabanye ene bonke labantu labo abafani nethe kosukuthi mawungumuntu ubheke ukuthi uright kumuphi umuntu ungasumane uthatha umuntu umfake kuwe ngoba umuntu uzokujikela ubulawa umuntu oladuzane nawe umuntu noma seduzana umuntu umbheke ukuthi mara lo muntu lo uyangithanda na ubhekisise ufuna ukuthi sibhekisise nasibantu ene
sivamisa ukuthi sisihlanganise nabantu sithi nasihlangene sifundisane ukwakhisana. Ngiyabonga ukukhuluma noMakanathi esiyabuswa. Sithokozile Makanathu. Ekwekwezini lotshane. Wande? Mindlolavu noDimene anginambuzo. Kodwana Dimene mina kodwa ngiyathokoza umbono nefundiso sipha yona. Into engiyenzile konami empilweni nami. Ngiyathokoza. Lokho kuyakhombisa ukuthi angakenza iphutha ngokuthanyela bekhoti ngikorobhe ebebaseduze nami. Ngiyathokoza mina kodwa. Nami ngifundile empilweni. Ngiyathokoza. Okay, njenganjena ke imzuzu iba machumi amabili imzuzu nomzelikhomba phambi kobana kubethe isimbi yechumi na mbili. Itimeni kunomlalelo obuzileko wathi nangi nomlingani engimthandako. Umlingani ongangisekeliko, umlingani ongidosela phasi, umlingani ongimonakalelako, umlingani ongangibethela izandla. Ngindlula njani? Mindlolavu le ngizokubawa sihlukanise kabili. Ngoba kunabalaleli abaningi engicabanga bona banombuzo ofanako. Ngifuna sibahelebhele unomphela mfana omdala. So ngizokubawa sihlukanise kabili umlaleli akhona ukuyibamba kuhle. Sometimes Mindlolavu umuntu uyakhona ukwenza iphutha angasi aware bona wenza iphutha. That is why vane ngithi kuliphutha ukwenza iphutha kodwa akusiliphutha ukuphinda iphutha. It's a mistake to do a mistake, but it's not a mistake to repeat a mistake. Sometimes Mindlolavu umuntu akabi aware bona lento ayenzako iliphutha. So kubalulekile kokuthoma ihlandla lokuthoma mhlambe ne-achievement oyenzako or uvula ihwebo ubona ngathi awutholi isekelo ngikhaya. Kube nomhlangano nomlingani akho. Sometimes umkhombise mfana omdala bomtshele bona angiyithandi lento oyenzako ngoba ngizama ukwenza into ezaba mnotho ngikhaya ngibona ngithola support ngikhaya. My expectation ukuthi mhlambe ungihelebhe nga 1 2 3 4 5 kuze ngibone bona uyangisekela it was gonna be nice mina nangathana wenza 1 2 3 4 5 ukukhombisa bona uyafuna bona ngikhule, uyafuna bona ngi-increase as well ama revenue streams wala ngikhaya. Sometimes Mindlolavu umuntu nawuhlala naye phasi ukhona ukuvuleka amehlo abona ukuthi lento bengiyenza kusiyo athoma improve. Mindlolavu khumbula bona we need to grow each other and improve each other's character as we continue. The relationship uhlangana abantu abayi-2 aba imperfect to make a perfect team. It's 2 imperfect, completely imperfect people who are trying to make a perfect union. So uhlangana nomuntu ojwayele indlela ukhuliseke ngendlela engafaniko neyakho. Mhlambe ekhabo la akhula khona mfana omdala abakajwayeli ukubethelana izandla, abakajwayele ukusekelana, abakajwayele uku-appreciateana mfana omdala. Fanele umfundise akhona ukufunda your love language nokuthi wena kuze ubone i-appreciation kuye wenza njani. So the first point of call uhlala naye phasi Mindlolavu umkhuze uzama ukumbonisa bona lento ayenza kakusiyo, uzama uku-improve, uyafunda akakusekeli, wenzana akakusekeli mfana omdala. If now ukhulumile naye but lento iyaqhubeleka iyaphambili usho ukuthi nje akuseseliphutha sekenza ngabomu. Umuntu owenza ngabomu mfana omdala othikameza ukukhula kwakho or othikameza ikhono lakho, it's not worth saving around. Umuntu umfana omdala ongahelebhi Mindlolavu ukuthelelela lo muntu usho ukuthi ngamanye amagama uthi sihlala sife ikhono lakho sele lifile yini into iphilelako Mindlolavu ngoba lokho umuntu uphilela i-purpose which is lelo khono lento ekuthisako ekwenza ungalali nebusuku. So now uhlala nomuntu ongayisekeliko uthi ukuthi you have chosen the wrong partner. Uhlala nomuntu ongahlalwa naye. Ungaphakathi kwekoloyi mfana omdala ephuma amatayere kuyaduma i-engine on kodwa amatayere akekho mfana omdala isikhwiko lephezulu kwentina. Una upress i-accelerator iyaduma iyaphezulu kodwa ayina movement.
uhleli nomuntu ohlekisana naye ongana movement in terms of growing you angeke akusekela ngoba wenza ngabomu umuntu onjalo is not worth having. If uhleli naye phasi wamkhombisa wamtshela bona ukuthanda usakwenza lokho, why are you still with the person? Why is umorosela isikhathi? Life is very short. Asikazokuphila unomphela. Mina lapho sibolekiwe isikhathi esisiphilayo emhlabeni isikhathi esibolekiweko. Mina lapho angi-encourage bona abantu abahlukane, ngizama ukuthi zilinge okusemandleni ukuveza amazizo wakho bese umuntu angabe isikhathi sokuthi ayi-improve. If you keep discussing the same issue, lento ayi-improve, why are you still with the person? Khanyela ukorobhe ukwazi ukuba nomsikinyeko. Ke sizwe wokugcina Dimen. Indlela not Dimen. Isuka siphethe namhlanje siyangibusisa reg yazi. Ngathi intshela mina reg direct. Bengisaba ungibuzela ukuthi uDimen ngubani ku TikTok khona kulandela ama video akhe. Ngujulayi ehlalani kahle. Siyathokoza July. Dimen asisonge usichiyele nama social media platforms wakho la utholakala khona. Ngiyathokoza Mindlela mfana mdala ngifuna ukutsho bona iprocess yokwenza i-spring cleaning ayisilula and ayisimnandi. Ayikho into ebuhlungu njengokuthanyela abantu bese ujwayele ukuba seduze nabo. Kodwa Mindlela ukukhumbula bona awusise emhlabeni uzokuphekisa ukubulala ibhodango lakho. If you are with the same people but there's no movement in your life, isikhathi sokubana uthanyele, isikhathi sokubana ukorobhe, isikhathi sokubana uhlalise izinto ngendlela efanele zihlale ngakhona, leyo process ayisilula. Imagine mfana omdala uhlukane nomuntu osuka naye kude, kodwa ukhumbule bona usuka naye kude nje akakusupport, usuka naye kude nje ayikho nento yodwa ongayikhomba bona i-achievement onayo ngokuba nabo eduze. For as long as lingagrowani ukuya phezulu, means love that relationship, be it a business relationship, be it a friendship, be it a romantic relationship, that relationship is dead. Ifile mfana omdala ngoba ayinamsikinyeko, ayikho into ongayikhomba ukukhombisa bona ibelethwe ngileyo relationship eninayo into ehle, into ekhombisa ke khambelana nekhono mfana omdala. Nokwesibili Mindlela lapha angeze wawubona umkhanyo ukhamba nabantu abasebumnyameni, angeze wakuthola ukujabula uhlala unabantu abahlala bagwadileko. Mindlela lapha i-environment esikiyo yenziwa abantu esihlala sikhamba nabo, angeze waba umuntu mfana omdala obona okuhle ukhamba nabantu abahlala babona okumbi emaphilweni abanye abantu. You need to do vetting yabantu okhamba nabo, kuhlale phasi uzibuza bona labantu engihlala nginabo batsalane kuyami imbewu. Khumbula Mindlela bona akekho umuntu obelethwa umuntu ohlala hleba, akekho umuntu obelethwa umuntu ohlala complain. You get that through contagious efforts mfana omdala. Ukuthola lokho ngokukhamba nabantu abakwenzako lokho, izinto eziningi ziyathelelana Mindlela lapha. So ke jabona ukuhamba nabo banixoxa ngani, yini agenda enihlalana nayo nawo nalabo bantu nalabo mfana omdala. Ekugcineni Mindlela ngifuna ukuthi bona sokufika la kufanele sifike khona mlaleli siku last quarter of the year. Mningi umsikinyeko ongawenza nge3 months eseleko le, khona umsikinyeko ongawenza uchugulula uphilo bakho bonke, uchugulule uphilo bakho bonke. Lamabhudango nawo lezi zinto bekusolo uzithandazela uzifastela ukhamba uziphahlela sengenzeka nge3 months leseleko le. Ngikhuluma nawe, is not a mistake when ebusukwini banamhlanje wena usesekhona ukakalali usalalela umhathi kokwezi FM. Uzimi nabezimu bavumile bona ungalala ungakezwa lo mlayezo. Namhlanje uzwile okubalulekile ukuthi after being motivated yokwenzani. Hayi ngithi mina motivation without action is a complete waste of time. Ukuthi uququzelekile bese udatha ingubo uyadosa uyakhona ubethe ikhala angeze kwasihelebha lokho mlaleli. Umehluko phakathi kwakho nalo ongakawulaleli umhatsho ukuthi wena uyokwenzani ngemva kokuzwa imotivation. Ngifisa ngathana ungenza umsikinyeko, ngifisa ngathana ikhona into ongeyenza, ngifisa ngathana ungazisikinya ungazishake, ngifisa ngathana ungathentsha i-environment, ngifisa ngathana ungenza i-proposal letter, ngifisa ngathana ungabrush up i-CV yakho, kukhiphe okunye man ku-CV yakho, kufaka ukutsha, kuyenze ihlwengeke ibe ngendlela etsha, kwenza i-spring cleaning se-CV yakho, kwenza i-spring cleaning se-business proposal lakho, kuhlalise kuhle ibe ngendlela efaneleko. Uzima uzakwenza bona
uthi nawuyifakako ikarise ibe ngendlela ehle angeze nawe wayithanda i-document ebonakala iyidala angeze wayithanda i-proposal ebonakala ingasi relevant ufuna into etsha ekhuluma ne-demand so ke as a person ufuna ukungena ku-business talk to the demand into zakho awuzenze zihlwengeke zibe zihle ukwazi ukuthi uphumelele mina lapho ngikudimeni uDumisani kwakwasithole mfana omdala ku-TikTok kunamavidiyo amnandi khulu mfana omdala engihlala ngiwaposta lapho ihandle lami ithi Dumisani_Sithole uDumisani waka-I edimeni _Sithole uSithole mfana omdala ngu-SI mfana omdala ngoba abanye bambhala ngo-STHOLE lo wami ngu-SI ngu-C Thole mfana omdala ku-TikTok ku-Facebook kune-page lapho ethi Dman uDman ngu-D space MAN i-page lapho uyangena ku-Instagram kuSithole _Dumisani ku-YouTube mfana omdala nguDumisani Sithole i-channel yami nguDumisani Sithole kula ngifaka khona nama-motivation mfana omdala ama-video ngokuhlukahlukana kwawo kunencwadi enendathu mindlo lapho yokuthoma ithi understanding your challenges yesibili ithi life principles yokugcina mfana omdala ithi akwenziwa ngesihlahla kunetshata engibhizi ngayo mfana omdala ngenza ama-final touch-ups kiyo ethi you are valuable ngikhuluma nomlaleli ngqo ngithi wena you are valuable mindlela lapho sengiyivala mfana omdala angidlulisa mezokushiriya emndenini wakwamdawu mfana omdala emaphotla umakhelwane ekhaya mfana omdala balahlekelwe lisokana angithi emndenini inhlobo nabangani akwehlangela ngehliko uzima kabaqiniso mfana omdala siphakamisela emehlweni ndabeni lapho usizo lwethu livela khona uzima abahelebhe mfana omdala uzima benabo ababusise mfana omdala kubuhlungu okwenzekile kwamdawu mfana omdala ngokulahlekelwa siyazi ukuthi ukufa kukhona mindlo lapho kodwa kubuhlungu nase-experience yakho mfana omdala into engajwayelekiko mfana omdala leyo nayenzakalako so ngizulisa mezokushiriya endeni nakwamdawu emaphotla mfana omdala uMartin noma ekhaya mfana omdala baduduzeke nenhlobo nabangane nabomakhelwane bonke ngiyathokoza mfana omdala uzuma inkosi siyathokoza Dman kwangathi bangaduduzeka ekhaya inombolo ze-WhatsApp awubanikele namhlanje mindlo lapha ngibanikele kodwa ngenze i-disclaimer mfana omdala ukuthi lezo nomboro zinomboro mfana omdala strictly for business mfana omdala umlaleli akangangifoni namhlanje ebusuku nje ngoba sekusebusuku mfana omdala uza kufona during business hours inomboro zamaliledinini 072 8474 260 kokugcina inomboro ze-WhatsApp mindlo lapho ku-072 8474 260 umlaleli mfana omdala zinomboro mfana omdala ukhwela phezu kwepoint mindlo lapho awuthumela hi ngoba umorosela abanye isikhathi uthola ukuthi mfana omdala it's over 400 messages angenako kufanele uphendule abantu nabantu abanenkinga mfana omdala ezibathwenyako bafuna ubahelebhe so-ke sifuna ukuthi umlaleli sikhona ukumhelebha mfana omdala and angafoni nje ebusuku nje siyalala nje mfana omdala during office hours sithokozile Dman ukuba nawe namhlanje umlaleli uza kuthola i-podcast kusasa umlaleli uzima inkosi awuzeke sithokozile mlaleli Kokwezi FM kuDman wakwaSithole Ihlelo sizigedlile noMindlo lapho ngomvulo bekwengolosini ebusuku kuKwekwezi FM